Mungu yafanya zinu ya janasi, hede ujue maana ya janasi hunduniani. Wode Mungu mfaume sido waruma watwana shamgu kajadina ntijahu ardi harerea nrume ambao Rasul Muhammadun sallallahu alaihi wasallam enrume hiyo kaja ipuli ya ijende au ijendes au iji fikirie mwendo shahada mwere ya Qur'an shio shambao Qur'an shanzori shihifadhi wemda zangu lobanu na koko kujahifadhi kushiyoisho juzi se suala wadoka hamba nongo induno salimamu heni Mungu lobanu ya tuhifadhi shiyoisho na juzi se suala zabarina tuhifadhi shiyoisha Mungu ewe doka hamba hindino salimamu lo suala na yoti betisi anzo hena mru ya jililie kabla rahe mauti yahe jaja zabarini ni muislamu madami na beha duniani na nikiwa akili nijeni kedi fere baina ngune nyama na magayana na mirine zozonti pia merewana mtume ya balashio ya milo karja rishifa rishimirlie rishirumie haruma o hayati waha maisha yaho wamzaze ulobanu wotawa upratiki wa uhayati wa he Qur'ani utijendese utijieshi utijibali ya hodana huja keli wewe wanzao ngojuho ngokontingo laoda honi ngonjio he autorisation ya he Qur'an no mwendo wa mtume alayhi salatu wassalam pawe suala kati nyangu bazati na bonga siricha duniani ngaritsabu hao ngaritezao rijaranga dunia inu rirende laga rirende sabuho hekeli ranzao sirekeli Mwenyezi Mungu yanzao Muislamu tabuha Muislamu ya ufurahi Muislamu ya ukaharma planeti shatide haha tide namna ya heha wa nafsi ya moyo wala tide namna wewe wanzao kuna mtu watabu hekeli wanzao kuna mtu ufurahi hekeli wewe wanzao kuna mtu wa na nzo ufurahi hekeli mtume ya furahi ufurahi hekeli masahabiyati vanu baja wanashe nitino wanashe wa mando majahunu niti mfano mahatu karimdunge nini manikalati zaba niti mfano hata mfano hamba mzazatu Khadija wade mzaza hangu na nyonzi ambe radiyallahu anha mfano Aisha Juwairia Maimuna Asma na waonti pia Sauda Nusaiba waudo mfano banzo mtuwe ewa uwendeje wenshije wendo marangani wakaje marangani kama fumru wakaje wakafanya ekawa waona furaha waloza suala tilo kaada suala tilo kamazoea suala tilo kamila suala dini suala ritaho dini yonde jwa huvukisha mtu wa kiyama yonde jwa huvukisha kaburini haho yonde jwa huvukisha wakati sakaratul mauti yujiliyao ufoboloro yaho joka huvukisha erohere ngwanro ha amani ha salama warombo Mungu yarijelie na mbe amina dekale ujuo mwendo wa hema sahabiyati wakaya deka ujuo namna wakaweshi wanaroma hao waesho malahoni hao warungu waje kanga wanaroma hao ekangwa rohama lahoni wafanya wajitoa wapaha wende ihuanzao walejei
dumsheka mpashia dumsheka mteshea katehe kamdongozano kalizonti pia nabungane ndomo armazeni kumbi za shaitani silami kumbi za shaitani mwana wengu ambo anambwe sibuzi anambwe haki kamjaziju hamaziri tino wa mzaani kamjaziri tino wa makokwa hanu kamjaziri tino wa zaze kamjaziona harmada kamjaziona harmamila kamjaziona harma kulturi na mazoea mduwaze shahanyu mravihe shahanyu mwende hulene shahanyu ha leonga mtabu hao namna Mungu yatombe mtabu kamtabu hao batina ada batina mila batina mazoea baada ya kumduaza Mwenyezi Mungu baada ya kumduaza akhira baada ya kumduaza maut baada ya kumduaza sakaratul maut baada ya kumduaza le kaburi laho hasbabu laha mashuhuli mtina sakwashi na mdu mzazi wa mahama mitano alikatina sakwashi ya utioba wani jamda mararo hahe wade watonda mararo haho leo yavaya henai yavaya hele heze tobia mizila yenda haruma ngoma ikawa mzazi aho na kukwaho kwa jaule lazo leo mzazi wani kalansi za wani wamba wanzo malezi mema wanzo tabia njema wanzo mwendo mwema wanzo uro wanzo mkao mwema wanzo mila wanzo ada wanzo kulturi nabo bimano kaya husabotema naho humpuango ndo jembuzi yereje jembuzi yenda hawazi yereje hawazi yarongo kelianzao yamekelianzao yatotoe mzazi wa wewe wede watonge mwana hatotoe mrumahe leo egne zakanza zamba wambo kaya abo mwanzo leo izo razo yode honi hatu nema na hatu stifanie hushemezo paro wajombahe mwana umahe nje mka kontrol ya he mwana ola mumcheze hende wala yakabidia kaze kutina haja naye shangwa jibiwa ne mwana ya roha ya paha ya pashale legal emadashia ya tiye jinkunzi walo bashalma washia olevushi wala katina mrume wala katina mrume mwana mahe moroni kati hazini katina mbaba katina mzaze ngureje jinkunzi au ngureje idimani au ngureje imbude na yonti pia habalia sashe ya kilo 5 za mabawa habalia sandaleti ya mbabahe regabo mbaba utodovo ndo majilisi la ilaha illa maskini mbaba anga bomna ikoitso la ilaha illa Allah mzazate he mana Fatima hajandwa leo hajana shonga bomzazi na wani wamsomasho mtiswala ya uteha nuswala ya ulila oba hane malezi ya rema noba hanu yanti ya rema noba hanu rilio ya masala ya ulila kabini mlile kila kabini mtehe bazazi haukaziru hundao harmentinu emalezi ya tiyar mwana shahar yato harme malaho wato adabu wato hishma wato mastaho mijini wato timbaba ustahila timzazo ustahila wato koko wato mbae wato maname mdaholi wano madahono wajomba watawa wenzao wenu waonda ratasira jua kanti watungo paratama harmaze miveri na izo zonti pia kwa tuzutondo handu zao hasabunu dani baza za hatu mwani kona shahatu ze liberte hende moroni harwa yendi harwa basmati Saidi Mahamudu neketi jinobi harwa hani zorwa hajaba neswa mzazolo da honi hanene basabu de mabawaya o baba o naume wala mwanamme ila hawara la hawara subhanallah mzazo atazwalo malahoni aba hangwane nebao hasbabu shahula hasbabu bimanuka warungu alisiwa watambaba nguba misiwe emzenkaba za sangaleti zo majlisi num haruma wana de hawara hemana badabo Mwenyezi Mungu arireme mbuda Mwenyezi Mungu riremeze mbuda zinu Mwenyezi Mungu riremeze nkaso za hae kabatu ureje dingoni emabea nema fitna ya tamaliwa mijini ze watu amani watu salama yalanga jao homandi swahe delinquence malezimai violence malezimai
baada hapo bimano kaya zote za kabili jilili ya bazati kabili jililile kabili rijokari hasibu za roho za ni hasibu za nafsi za mazahar aba kabati mfufu bahanu walwendo mazihoni waisuka wale wende tangana shaula ngutozisa elejele olilo sorale ngilo sanga yele paja lando vijana habe handi ye wanadamu bimana iwangwao harma namna ni raji mtongo mwaba nga manzoma shughuli ya buliwa lamjo ureseve ze konsekansi sizo ze tabu ze krizi ze problem haya haizo garamilo ukaya fa'tabiru ya ulil albab namrenge darasa namfikiri bonzakili nezunga mumbuna mwene ya akili njamrane jemfanya ibada mumwabudie pamoja na ibada de toya hone mruma hao pamoja na hasara ziundama na mshamkomari leo reka mtuani reka mali reka mgazija reka ngemaore reka ngefaranta gaharma hasara ngulalo ngulani wani Mungu halani wani mtume halani wani malaika halani wani ziumbe bala shetani yalalao subhanallah nezungo zahe gazimlanio sabarindi heni namna mzarongo zemrumahe hena mnanzo yalani mrumahe utumlani kabati manamchoto imrume kabati manamchonde sani mrume kabati manamchonde sani mbaba kabati manamchonde sani mzaze haya wangu walende hajeze mfule zenda za todo pasheni baada ya munyuzi hawa haya na mwende majililie yode namna leoriliwa harbetia hapa ayode namna ralo na makoko ayode namna raju harauna mila ayode namna raju harale ni niada na mila ayode namna raju haralela no wase wakahunu ne makoko wakaharmentinu na mijinu na masiwa yanu wato wazokale warikewana wakakarili mazi hemi hono ya har sharile warikewana wa adabu na mastay na uro na mbamo na hishma na hurma harmo warizaya harma emabeya harma omsirini harma lebangwe harmo nziani harma emagari harma mahareno tipi bazanga sarma khasa garpashao garilewo kartu subuturongo sababu dani hasbabu dani mrende hakaya eradio bulao hokarini wala manamshi harengele gari otash bada wa hasubie shetani wa shoferulo bana baba la bimana ambazo sonibala ngwendo we komelana ngwendo bimano kawe badilana za shetani nezo zontipi bada mwandu alobala walid ekafunya ndo manongo au bakimzaze mwenza iman yametinja bwana wandu alogarini walangwa wa mama hao embiambale kalima bila abonga mdu anondi ngamlindwendi tsatile zembuda zinu rani sore mwazo zinumbuda kasuha ya kimungu na mumsalia mtume bada enkasuha ya rema ekaumu ya Musa wareleziwa ne bahari kamna uremalo ekaumu ya rema ekaumu ya Luti wakana firaji mwanamme na mwanamme abaha ni umma wa mtume sallallahu alaihi wasallam wa kumari mwanamke na mwanamke mwanamme na mwanamme shaka mnaure mwenka suho yare mwa umma huu enkasuho yarema yekaumu yaho onru akahenjeza mpishi we bimanai we huzanai we njezekeli wanzao nezarunda abaha sohole yarengwa yadziwa yakahufa shiwi na majanamani aba ifao shiwi aiziwizili na majana matano inna lillah manadamu atona irumbi yatona irumbi no wanana baada hapo baada hapo mazamana hatua dasi kartina uribo shelea kabati wa mokaya shaewe
sijau ngariko zao ngebisao sopia kaziti sha wandu wawenka suho waremwa karna uremwa sabarindi rutojo remwayo na mumsalie mtume desherumbi mtume ya mfanyia nini umma wa hai tumakaula wa duniani pamoja na dua yaomba yemgwe utangamizo umma wangu baya la tojajao sasa najodore wana mashangazo kaneti sokoloni hindi corona kabla corona rikane ndila do tsinza hali kolera wala majeshi wa Mungu na mwangalie Mungu wa mwanzani susandani umma wa Komori na mwangalie omahalani waja wa daula utsinzizi hina zihi shangalia boyakaya wewe mapursa tajora hakuja timu Emilio Mwenyezi Mungu afanye rumi kaja kufanya rumi bunkomoro mfanya rumi kaja kufanya rumi ngwasi sebuda haba haribe banaba Notinyangu bongudu hosi sebuda hedaba yani bali yanema itiru pia banaba wazo kauja wazihe wa itidasi shawanraje radi nguizo zonyangu bongudu zonyangu bongudu baza karturenga darasa rajua ezari ladhim rajua dini hatu rajua ze wajibati zatu rajua ze hukuku zari ladhimu ebaina hatuna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anga toka hamba indini maudu wa kiyama o wakati owe mutowaze roho wado hujilia wale ajali yao yiti ngojoka hamba wakatuja chilo kabirini uzisiwa Mungu baada ya kutumjua suala tiloka mimi sema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah sila namna hiyo le kalima hilo ngabwangu kao kwangu ala duniani kwa namshinda wana memaru tsakia kwa namshinda hakamyezi mukaja waja ile kaulu thabit wakahamba le kalima hilo duniani hanifaqi nifaq Osila aho ngonda bomzazi ne mwana aho mba mararwona Osila aho ngonda bomzazi ne mwana aho mwana mmeona yabalona wana wahebani aho wanramadaru wajowe watele soda honi aho bomzazi domdoda honi hao doda honi hao kutuzamba ta esindanu yureme bada bodamba ngonda ngojoni wa dunia enamne wa hoyare lola nai wadaza wasaiduko bali ngojone bali ngajodu yukaushi hasba bude mwana hola hazo wazaze libe wa duniani devari nzima Mwenyezi Mungu harambia wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun njaumo wanadamu na majini yawa be duniani sotiro kawaje wanambudie basi ma uridu minhum min rizqin wama uridu minhum an yut'imun mtuwa tahamba riziki adoma manta hojao Mwenyezi Mungu katina haja nizo wala katutaho kamlise katin inna Allah hakam Mwenyezi Mungu huwa dhul quwwati huwa ar-razaqu dhul quwwati al-matin wada munuruzkia kuyanza mruzikia na mwenye ushinzi na mvuu ya urenda na ufanya wakati anzao na namna na dozi abo bimano kenda biata shawasiri bana kutujo wakatujo kwa uremane poto ile ureje haiza munga nzodomba hili husnul khatima mwisho mwema awangabi wafahari manikumbi wala hulale ya tahufa hawa hazini ngomsinkinio kabidi umlilie wala afunai yafamu arabuni yafamu ya harma kumbi yafamu ya rohatu arabuni obo yafamu ya lawari manejali kone jo la afunai musomui la musomui sena ngani mbioni
bandu ya hatusi mafundiri biro mweri wonare gabala rendegize na jau ula shetani wallahi ula shetani ukashetani arenge ahadi inna shaitana lakum adu shaitani adu wahan fattakhidhuhu aduwa namkabi wahe baada mungu atore kasina kamtajua maunda malezi hunu fundi wa dini mamuona ya kaharmelele mama ya jana ngoma ya jio ya jana ya hemzaze wa hentinu ya kahendare metarabu ya jio hahishima ya faizi ngoza mila za na ada hahishima na mastehi na adab wazine batina udisanko batina ubu hamindu batina zonti pia wave mabubu ya hao wave ze sare ze subaya za hao wave ze indin za hao wanzuani wakanele vaula haula kihishima wa malide namna hiyo mduwaza hadalwa na ukumbi ya mdrogeni mrumme subhan ya mwereani wa ulevi wa ukumbi mrumme ya urenga mahalaniti wa mtuhaba baada hapo ya jaya mdrogeni ya kaudofanya arma kapitan ya rohawe ya kaudenda mji arme mitami huli yenda yafanya hiyo erejea kapital yere wazungula taba hanja mndoka eminjini yantipie ni manamshi ya lola yatura makumbi bala shulike jaki baada wa mrume kauno haya yende ya unjilie wanda umahe dunia yantipia wapeze kostimu kwa tona haya waje hofo yehula ali watu sema na mchola okai wa mreme busa za misumari za magora kauno haya mrume wanda umewanja bala zila tabia mbula uchafu yakono haya la ila tidini wala ila timila wala ila tiada namnambia bazat bemwana kakatona fanizia wewe wangu kakaja mdarabi kutina radhi bomzazi kutina radhi hoso ni mwana wala mafundi wa hentinu na onjilie wa ukanga wana radhi hizo rabo we shetani muhada kutina radhi ne mwanamshe utoka tayari ndone tsabalino atina mwa kumbi bimane wa mwanamshe wa dini Mwenyezi Mungu ujomanza na mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu mjohezi wa turbine na mtume madusakia. Mzatahe na babahe na wajoba na mrume duyu tulitona haya. La jabala la subuti la balwa rume wala. Waja harba ukumbi kauno haya. Bimana watu tula rumumbu wa jahana. Watu enda huu. Haizo. Usilamu kotu haraya ufurahi. Kotu haraya ngoma. Kotu haraya hizo shango harauze tabiambi mloni zo leo mijini zila tabiambi ula mwendo muyi ala sijindini ula kauono haya rabu miji bana mshengo ndo armo kumbi hunupia kama tsingu hunupia ipasula hunupia pasula ngari wona uze ngozo ngani yabo heze hili muzaha wafadhaha wazazi ngwenda wafumamji wazazi ngwenda oneze hili nwabili wanazikofa na duhazi ngwenda watitile namna hii zahiri mu mtoto wakati hula wao nao we filme erulia hanindi rulia hangu bazazendi namtoka hamba Mwenyezi Mungu ajana ulola hasitara hulelwa hasitara hubaliwa hasitara baada hapo bimano kalewo hujango ngombe sema na hawazi ngomodosonai ngobadilie malezi ya dini wa juhanio mimijini ngobadilie devoir wao haujafanya ibada pamoja na ibada za mwanamke wa Kiislamu ndio uvae hijab ya Kiislamu de hijab umvae hijab hijabu hili hijabu ndo kama na mshe avae vao ya baenzu mwazahe pia yatione hata karo ekango swali eswala yaho harmadaho totile lahu nemrumaho hofu koni hone hema haro salatu kibatila salahu kijasi no tuone hema haro ya badekaye swala ilango salofu koni haho nemrume basi shekango swalomo bandani hone hanamrume aja kauta hemrumaho haone maharo yaho eswala yaho batilo kahoneha shiungu armana ezungo za mwanamshe pia wazi na hiyo de malezi ya kanantinu ye hijabu ya mkaimbili
ukaibili ulati kojala harabuni ila ya henti ekawende wabirobo kabatsinzi ya mjini so nzima wababaka antina letengola ngaume ya usisa dekeliyo baza za tulekeli malezi ya unganda namnambi ya malezi ya unganda ya hele bubuilo yesitara yongyonda ekangari toda honi emamfazi ya kauvano ngauda atale umalenga mwazifanya nzikoi na siri za kiloti za hoju huwani wani bada ya mdomba hada na nina adadahu ngabu mila ngionda au ngabo zina haizo garanzora milo kaya labuda ya Mungu ya ibada ya mwana mshahadani baada ya tamka la shahada la tauhid la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah handane kanguro hoda unyaye ya vae sitara ya simpaka bubuizilu ando dole atijodole wanaye ubaezi muzao pia bado usone majanza eni wanzo bado usone majanza yosunna muzidisho yaka hambilo sale ya dhuhuri shakabla ya dhuhuri ngawe na kablia raka mbili ekausa usali ngawe na baadia ekawa no sale kablia ne baadia manao shomu mwide ya dhuhuri ya raka 4 basi bahe ekahu bado uso baada hapo ubaye majanza ilo turu jumaturu ewa sena hiyo njema hauka ewe ndo vema na mantipia ngambiro hiyo heni wanru wa monanize nisoza hao awezi ungo kontra monda harmaye machuni wavima zemkosa harmaze mpombele na undimana hunu heze formu za hao wahuro madhambi wa mzazi bomana mchi wavena mnayi wahuro madhambi zingo za huwa zibwe kelila ne formu ila wahuro maasi dungana ne mruma hata wahuro maasi bengo hubayo uso shekaye formu hubayo uso ne majani she formu ili ne parhana ijuse zungo zahu gawanuwa shilowe bima ezilonda ni ibala kujavaya silamu yobajaya baza leva ulahu bumana mshaki islamu basihi sura wamba suratu nur yaja kawone salifa ulahu bumana mshaki islamu lewe mwanahu mwanzo yavaye ya hijabu mwamambio kapu utivaye bakuna huna mrume mbeni ya ulodi ewe ebanu otovude dini hanga nzodo bwase nyile kanzodo ndejize udogwa hunu ukemrumsha wa wandu pia tema zetani atapia zenyunyize mbaya wauone wongu mshendi wonge na ladeni ewe tamalo nyweni haizo abunga nzora milokaya mbau sisi za surwa wambao suratu nur habali yale vaulaho enamna yako vinuva atamtune hasomesema sahabe kele vaulio livaliwa maulama wakaubalia ya hijab wenda wasomesomi sirini wasomeso wando kele vaulio livaliwa bada wao levao hilo ngilu ngalioni hao sihiru hena mru livao parabi mana ulakati moti wala katu vive wala kati mpaka ya bue makapa ya mpaka ya bue hanga bo maundi na huna zuhuni habanutia ya pia maundi hobungu ya ubanguo uvae baada ya bobi manoka watuvaya mwezoka unendi Uislamu kwa tukubali mwendo ulio harmansi ya hatu ya mila neada na kulturi ya hatu katukubali mwendo ulio susanda ni waza wanada walomi jinile wa babare lozisa ebane shangundi wa baba habanu wala warishindi yo mshinani ndo do wazadi bonu wanda wazadi wa mshindani
mshaho ya tsofa yale vaulamungu wani kwa desizo mwamrishe baada bodo amokaya wala do mshida waja wakanziba la wakanziba mverijubo mbaba dawene zahiri muzaona mji makanziba la mwono wanashe wala wale armenga zijane masiwalo tipia waja hawazi wahimisa hinobala waru wadahayo wadahana biaya wadana biaya na ukumbi sumzi jushamzi urunando ezo ndongori juwao ze tarikhi za wajanizo ba ezo zilanda sopi angari juwao karja zunda na makoko karja zunda na wazazi karja zunda na wabaye na wababa sabalindi libi mana likubaliwa ridua ze shahabu adabondejize hainde mazoea henti tima kombe ya maele sivalupu simikata jungu simikata sinia sivalupu za halwa na hizo lati ada yada ya hatu malezi yada hatu tabia njema hada hatu sheo hada hatu mama hada hatu amani hada hatu salama yada ya hatu undo mbeliano na mraliano na msaidilano na undo zana hizo kaziti daho zima watazewa wala ewa hewa na romtiti hala faransa manahe hajangulozo baada masubuta ujilozo mbahe nwana umahe na ledaho na madhamana wa homji wambokaya ekamzaze mhuwa ya anjarmendo la inu baada bobi mano kaya mtita yarbo mwana mangu nuloze wahe mwana mahe maskini la ilaha illallah maskini ngojo wanaume wa Komori wangazija wazoea paka wajusi wa la ilaha illallah kana ujolola mpaka de mwana mchwae kana ujolola mpaka de ya la faransa la ilaha illallah kambadilize tabia zila lingosi kamzibadili bwana shahatu ensi ya jojo kwangayo maisha jojo kando heni mdu ya toshiane mbabi yahe heni mdu ya hima autumo omwedo wahe nembia ni kiasi yaliyo msidoro amizo nabo kamna kaushinda harumo mwezira kanu babo mdu ya hafa zabari wakamru ensu ya kaulozi hamere ya 3 milioni wala ba hamere ya 2 milioni wadunga na wakati uzima waja wahundwe hamwingila ne huzuni ila ezajirindi hatsofo wakati ula kati ele wazengozi bo yokanziro iyo yokanziro abola budarelewe yakaya ngwari be harjer maabudie ze ibada zinu na zendekeni zakara alelwa harmizo rapangwa harmizo emashuli yanu ya kufanyiha emashuli yanu ya kaya ziada zinu zika lile lo harmizo zabarindi nilibadilio nari tabuhe nari furahi nari zine nari heze nari sakarihe nari bema bora na hizo zonti pia shade namna ngwajo karadi bala takabati bahanu bawaridi harma furaha tsoteleze mashuli zine namreje mafundi wajoma bia shatile namna yinu nareje asili ya henti na namna rakaya ekasa karatul mauti ngurijilio oborilo hofayeri na mawetu arabu ya hatu na mbadilile kalima la ukumi na lilawe emri ya jadroge yari nike na mrejeze ngoma ya jiyo ele mama ya hatu le kalima ya kijeni notablo na mtikubali le wani mrujo kaza mharuma hopada mwana mshotso kaye notab kaimu wa mji kaimu wanti uo emana leora kaujanele kalima dokaya owandu wao kwa wati wao walimu makaimu wao walimu wajuao mila wajuao ada wajuao binadamu wajuao mdungano wa henti baada hapo owandu wengi wajaba kwa tudwaizo wanzo wafikizele kalima hilo na mowo mambo mino tabu heni ya lola heno tabu yabeni unawabongo atenda mru yende vale kekadi na mtawe makalima hapo na mjibiwa na mfurahi na msakarihe shade keli mgwajo karadi mwende maure thawab baza kama ende mfanya keli mgu ya hambana mtume yalisomesa hamba wandu wale meditati hamba wandu wa hezi zopi ya rabilo rifura
ra kama nao bamcheneze no kauni uzidwaza ababo ajaze dolari za siri rize za siri dokaya manamshengu mbizi wabafanyi wao la tabunda mwanamme wala ngujwa armale mbizi habaliana wangu wajabana mwanamshao la ndabala arimone semrume latsingo mhunda nendi na mafumeu takazirendo kadobani yakobidia tilwa katutila mpaka dosuka hewe alikobe hofa yewe abomla tsadua hale hunu mwanamshe mramala ruye kati ya ina raba ukweli na mangalo wana hanu wabe hao mulikoni bale ni wakati mwati ya mramalaru yeka hazala mwana hazale mwana mmemoda hunu de hula halola hazaya baheka hazaya wanasha hema na mmeola nuanduza hewa nashe wamba hazendi haza mwanamshe wo uhanisa ninjo tankame tumtankame ola mnaindini ubali wana ndo wala wende watule mwana wala nango titindaba kweli eke mwana hasani so nene ba hununo ndejize hununa jango ndo yaje na zizo tipia yeutolwazo subhanallah namangale Malaysia namangale tabia njema hizo mangalaba hamana rango nti ya doza rango totilwa turu badabo yabo yeladha muundo wangu shengo tukokaji abunga tsingo to wapia abunga ngari video nujo video bazazi ngondo dwasi kam tujua ekale garile ndali busheze zonti pia loba ramenda ba vindash ye ze wili za mbizi na gazeno za renwa za tono bahebi manoka yabo ngarazora mbilwa haukayo pia yo ibada furaha ibada msiba ibada yabo ngaranzori juwe namna zonti pia abona mreje tarikh mwede masome mjuu be namna hiyo ekamjar mema ziho hunu kamja kabati hakim do heza maji koti hap haram manamshodo heza leji mwejabanu heni mdu nakeno uradi hunu Allahumma namboshere Allahumma اغفر له وارحمه وثبته اللهم اغفر له وارحمه وثبته اللهم اغفر له وارحمه وثبته yemgwe mfutie makosa yake umhose hena nkuli ya jokangenizo warhamhu mraliye rehma obahanu yali yobanu no kabri nienda Mwenyezi Mungu ne wambulie dirisha la mbeboni yaoneze njema za mbeboni za wathabituhu umnike ulime thabiti hauzi siwa masala ya shinde ya jibu ya tijozorose hakeka jibu yode dua ya mdu ya gishilie basa wanjia wamba inna lillahi wa inna ilahi rajiun zinuza Mungu noboza ubumgutula bortorejei Allahumma ewe mfami wangu ajirna fi musibatina rijaili thawabu wa musiba wa rijili ya unu wakhluf lana urijili yodingoni msiba unu wambaba wa yahafa awe mzaze wa awe mwana awe mwanamshewai rijili yodingoni muo rijili kheri jele furaha rijeli ndongo za utongari ridua ze haminu ridua ze huzuni inu ridua ze zinu balatani wa zazatu mrisomoka heni wa abantu bakanyora yelawa mbweto jana badili haizo bimano yodua liketuma uomba yuombeze dua hizo Allahumma ighfir lahu warhamhu wathabitu arditena welawa hululahemru mme bata mtiroho mala honi hanu mjoma zihoni nani kamjala hondo mahanu heni mrulo na mrumme ntona mrumme bo mwana hao utiro hera wajala he mwana maaho au mbabaha hami mruko kama mrukoko onzia ni honga bandu abali mwarabu mbanza mba kullu saqitatun laha laqita heni nkobo haya lumna zini ya dubaba nti yoto hunde munyurenda yoto hunde munyirondo wa hai banuga bombama jihano mana koko ya tojo tamani wendi mana koko ya tojo tamani ndi no indenti wiyoche ekambungu koko etojo tamani ulolo haya bobi wano kaya abonga nzomta he idhni
yorohoda honi ataharma baza atarmaze mikumbi ataharmaze mashuhuri mweroha kujala hemrumaho yaunikeidhi na uyahara wenda ufubala ngondo mroni wemramroni hena mru ya hapa na mrumahe katira dhinae baada ya mwana mshola mujwenda mroni habaza ewa nasho hatu majini kaze mbima eba katatsoroha mangwanro ya wakati yo mbima shefuba hashia echo pada una shirodi ngonishi na shire una inu suala ya dini haizo mukamba ukaya mbabangu ngamadengo mrambo ananelo no utende wambaba haho wamzaza haho mwesho mra watu wene mrumme shambabaho ngemade zaha autorisation mrumme rangu ekambaba ngeradhi yoka wende batine autorisation ya hemrume mbaba wote nange harma khasara balange harma sakaratul maut baza ya dunia ino isije ipoteza zemani wanasha lo Faransa no wanahanwa lo Faransa watije wamdanganani watije wampotezani wamduazizanie dini hal wamduazizanie mila hal wamduazizanie ada hal wamduazizanie kulturi hal wamduazanu ruhal baza narjarme za msiba narende harme maziho shana rende namna mgwadu karat narende harme za mashuli harme za furaha shana rifanye namna mgwadu karat shani ritirohe rambenga joma zihoni bada aborneli ewe hula hemru mokangojo ijinkunzi utiundihe naona moroni utiundihe enda mtangaju ewe yo khatari ewa utishilie telefoni mzazibara kama mtoshangaya utishie telefoni baada ya wahu hauliwa wende hundaji au ambiloka sola la jukunzi doja hiyo nibalega nikadila landa wimrindi ganza wanadamu respect respect ya ho hayati wadini wa hao wojonalisada hunduniani ujenalisada wadutoki haizo wazaze inde ambao dini haukaya Mungu harini kane harumbia neema rokenda dana sada wadu tokea ma gionda elo niondo dawe subhanallah dawe yobo loni ngionda ngabo tsaju ndehmera ndang ndio armuma ndio ban ndio ntirmwe maharo shirindi shode shombo cha manadamu shiba harao nkudi 24 hadi dakika shatsa miembebo itilwa hiyo ekani tahomi mwana lazima nini amehulani tahe subhanallah efasirabo ni hombezo uchamfulo hula nezekulizi lo hula baada abono udada ulo hula noni hunde mbebo yaho mwanza Mwenyezi Mungu utukuza kwa mwanamshe yembebo yoke na ulawa yawa tampa kama na ola umloza ekausa umloza ngendo harme maharo ya hemrume yengo tojale wo usalite mwana yake kiniwe na mrumahe haizo yabo lazima leo sema sala zinu wandu wajo ivanu fundi reda harmatanga yaritie hulewa kabati baharitsotilaba badi jokirika kani mononi ustena jokirila bahangare doyo adiwi waze watu walohunu wapara wabiloka wanafundi wakiemba kahura kaurongoa hasa habalangu be wafungende yaziwa zonyangu bombuju baingara ambao bahanu zindeze fursa karibu kwa zinu nobendi zini fursa raziparisa bili laranzori rimambieni maudu kamwendoni ba fursa ni kilo mbevoni mundi hayabo batido kamdubano rumwaza de wajaunu wamba ya Allah reje zale kembali la dingoni eza bari
Ola ka dunia nikajaparo mshahara ambao kadro fulani haramu ze halali kadha. Bahibana alipwedhi mahangu. Anipwedhi mea hangu. Anipwedhi mea hangu. Neni mrujeshia hadunguze habari zinu yelewe ya ukaya rizalwa harmanti ya Komoro, si ya Kiislamu, si ya dini, si ya mila, si ya ada, si ya undo, si ya mbeliano, si ya mwishiliano, si ya amani, si ya salama, si ya mdungano na mbraliano. Haizo abulazima bimana limwishilizani wazaze banyidani marilela otitini mwasimbu hasiba mudasi badabo mwatowa zemani zahanu mwatowa zendrazi zahanu mwakabidi mle mne akabidi mwangale unono maritowa rende rasome badabo bimano karija abobora haja ishora raya deshi inde mashuli ya hangu yande mashuli ya hangu sele kamyono bahanu inde mashule ya hangu bahela mabimano kaniyafa heni bahanu njua hede kanga mimnono hana yonu kejaba labuda nifanye mashule ya hangu labuda nifanye mashule ya hangu obongu ya jelia na hunda wandu waja harume shughuli waja harume shughuli heni namna labuda bimana rabi au keka karijamba maudunga droptilo sheho banu rifuru arumomro wa jahannama baada abo bimano kaya ikazwa bahanu nwarombo Mwenyezi Mungu inshallah rijeri dungane nanyi bazaza hatu redembeboni karombo inshallah Mwenyezi Mungu yamjelienu kaya nido wanrwa mararu wambeboni ambe amin kumbukokotsola tsamba amin ngoto kamrwa mararu bukoko wallah madu mtakia makoko kana mjambeboni koko na mbae na mbaba na mzaze kana mjambeboni na mjajo kamjambeboni mramararu hakamda mararu uwede joka mwanza mbeboni yona dharufu ladha tamu unro planet abo mdukoko ya sahi sema joma bungu nonino la mazembi wongula hundela hizi haizo makoko wandoa ndo mararu wapangwa namna ikao ngwatuji sarahana no wanashe watu ja dunia nambe Allahu akbar haizo ngani tamani inshallah ni wazazeraona na harmale tangalinu la huwa na hatu andengwesha bahashinu nimbosheleni madahabu baada hapo nimwambie nukaya zenu ngoraza babanu hena mdu natwenda baba tseya rengemba binzima ya zingare eza saya animwambie nukaya heni mdu loba nulo na mrumme heni mdu loba nulo na mrumme na manzi na nze mbu mahe na manze swafi yatila temna distansi wa mahaba wa humfani haukanyodo ndebo ya hao uodo undo wa hao ashangu tsondrenda na ibo fundi tsomranti neshelosha mranti neshelosha yemgwe nisubiriye unihatimishe mrume wote ngutodombe duwa yi Mwenyezi Mungu bariki umuri wa ujowaliando harumai nzari Mwenyezi Mungu heni amali waifanya hamungu wallahi hamungu waifanya hamungu bahi hutawassali nguni yo bahi Mwenyezi Mungu huji edamdende Mungu maho ro daraje damno uduazezembi uduazezetabu uduazeze krizi baada bowe mana hongera problem fulani utawassali Mungu neze ngo zifanya Mungu maho sababu Mwenyezi Mungu wallahi ngojona ndize Mwenyezi Mungu uji Mwenyezi Mungu uji sha ngaranzori hunu rende hunu adi ngaranzori rende hunu haizo ani mwambeleo ni kheri Mwenyezi Mungu nikeni unro Mwenyezi Mungu nikeni kheri hunduni anawadu tsakia baada he hanze wando mahanu na mwanzo wa baba hanu wadazaha rekam baba ho hafu rekaka jafa ndazaho hafu kajafu namna akaanza mdazaho manze nongo kabri masaba jamba bomtu yabunga dokanza mdazangu jeno hafu hamba emdazaho na babaho kwa na wanzani kwa jakana wanzani duniani hamba ngwao bahe na mwende mwangalo wanzani wa mdazaha nunu wa babaha namna makaurendo wa babaha njema zekilo wakahere mwerea ziwashe mwanzani wahe lazima asilo bahanu yaliyo abaha kabati mru wanzo mzazahe walako kwa ya kutambao wanzani wahe kabati fami kabati
daho kabati hine kabati hata baza naranzane baza naranzane kidaho ranzane kifami ranzane kihinye ranzane kikabila ranzane kimraya ranzane kimji ranzane mji na jirani ranzane bavu ranzane komini ranzane harumaisiwa rendataza siwa zawana nyasi ranzane babu ode amani de salama ya kweli ranzane hando hamungu ranzane hamungu rengane hamungu bali wabonga rjoka wa mwijano wanzani wa Mwenyezi Mungu haizo wazaze ze wasia na mwambiani hizo animwambia no wasia wa mwiso ye mgwe ombe Mungu zaze azombe Mungu Henry Mwenyezi Mungu ati uhangamize hasibabu doe mwana wa mzaa simshe timu mwana wala atike ajali ya hao maudu mtafia kwanza nizo yarendao zihawe shaha upole hawa upole hatartibu wamza mwana leo ngono zinji weshi zinji hasomo zinji mwana mtiti wa mahamiraru boxi ya soma haruma video tizo ya kazi zao mbabanu za hao bimano kaya ekale we mwana mtazendo amba fulani mwana ulangu tose kwa kode heshele zila zila yaona lazima ya urumiezo haunola bo yakaujibu mbaba harume tele hajale wengu ujibu nabo hale suka jao haizo wazazi na mweleo kaya wakatubadilia ngasi haruma namna ni raji pamoja nezi alama za kiyama dezenifa za haraka zili pananga munabaha rakaujabanu bibiri nifanga ata bonsini mabanu siju kabzi hakupa hatutsoya hale atadoka hishia mru ya famjini wala ndedo hale renjia mjini hunu na miji yonsi pia ateze kapitali dimana rikao na wandu makoko wakahani hana wandu wabali hale si wazazi wanovaru anu wandu waduhazi rikana makoko na wazazi wakana mikongojo rakaudowa dunga hodingonire sabuha leo nao we mbaba mzazi wa hungu honda wanu zengo hizo kazisi sabari wanza Mungu wanza na zefami wanza na zerahmi wanza na malaho wanza na zinye wanza na zekabila wanza na mji na mji majirani daho na daho mji mtia wote pia Mwenyezi Mungu awabarikia ye dunia ya hao hawabarikia ze mali hawabarikia ze umuri hawabarikia wana na undo na mazamba na zonti pia hawabarikia maisha Mwenyezi Mungu mrejizi abaha na mangalie keli lilono wana wenji da hozima wana kume Faransa wana mrejizi jana bikana mzima Faransa hoda honi hunu bahie hija leda honga liparo hatura kanzima gari lisiwao pia leo kume wati wao jambo kakatandero ni wazazi wao banko miliokeza Mwenyezi Mungu malingizo zinji magaringa omenji umisafarangi ominji mataka walomo hazini neze adalingizo mijine zonti pia shaubo zeroho za zilona tashi obo miyo yito ukubaliana obo raduwa za mila ya asili ya hatu neze ada za asili za hatu ne kulturi ya hatu no mwendo wa hatu ne malezi ya hatu no usilamu wa hatu ne dini ya hatu no mwendo mtume ya beo hajaralelewa harmenti inu baada hapo Mungu hayo usaze neema na balangariziwa nao hatoa amangabi championa na ranti la 2019 la 2020 bake corona chana rangaleze championa zala eze lola hizo gizonda eze nyumba za tilaze karo gizonda ziobola sabari naangalie nyinda ni makauja muhunuwe ni mdoho daoni hunu do akauja wa hunuwe nyumba ya kata
yakabanu ya wahabanu yakana mnabanda na hulaba nemna wodwa bajeton yo yakahunula nazini. Aha, shamgo habarikie kata hiyo habarikiae etoliyo haundo na mdungano haizo wazaze ensingi wa harma khata yo khatari hasbabu lezenimani zilo malahon lezenimani zilo mijini leo bato wandu wajo katayari wazihemfu wala hawazima baola kadha wala parambanongo kadha wala kabati walo tayari walo zemana wala hawazima baola hamba kadha wala ndi kadha wazaze ngamnina mtango mhu wa he nkaya ya hunde kumoro nganina mtango mhu wa henkaya ya hunde ndola ya leo harme kumoro haukeni wanandongo wenji waloma hunu pia dao leo mzaze watervene we mrumsha loda wani hunu yatanza toye mrumme yatanza mwishilie hasibabu de telefoni mana hongu para sasita za masihu safkare za masihu para ni hawara mrume wa mboti jau haja hando zambe mrume wa mlokaro hawenza haubaki azitende ando lade mzaze muda uniula hashina paruwa nana shahe ajanu wanahe na onti pia no wajomba aribu katanza Fatima kene telefoni katombe hakika zabari bala Fatima ngujo nazisi na abaharantika yeshe leba wakaltu huja shanga wajomru tiji ambendi na gubu atawa mu bawa silo tidele bawa lila la jao na nditi jamba pilo abao langu jona pilo abale pilo de lone lada tidele bawa haizo yabo bikaanza rimweshelezizeni wazaze Mwenyezi Mungu nikaundo ya rehema mfahatu hoi Mwenyezi Mungu yamnike makazi mema harumali kabri lahe Mwenyezi Mungu ya jeliwa nahe subira na unro Mwenyezi Mungu ya parani mzaza hatu kwa hatu ya rizalia mzewoi yamnike subira yamnetizo umuri Mungu ya jelio wana wahembaba woi wajokaya mbabao hafu sha madama mzazenge na mo wao wanana ngwaubanu bimana wajuesha waladhimwe baina hao na kokwa hao ya wazalia mbaba hao emana leo walo wandu da wazaliwa mbaba hoi Mwenyezi Mungu ya nikeundo leda holinu wadunga neno wana wao rijero nendo hunduniani rijero nendo madutsakia bali bushiri yao ni kheri emru hadhani na msahe namna msali baada bomdo mbaye dua anamwambiana Allahumma ighfir lahu warhamhu wa thabitu kuna mtu ambaye Kiarabu aba Mwenyezi Mungu namfutie madhambi na msamii madhambi yake yamralie rehema armale kabri la Mwenyezi Mungu amnike kaulu thabiti yajibu masala ajuko kujibu hizo ndizo rambilwa rakanzari mjuzeri aman wandu waume watukufu mdo hiyo emru hadhan badabo aboyo ikabidi wandu waswali aukanga jo swali ya dhuri rangu erjeri ridzi madama adhan swali saidende saija abo ikabidi luto na wudu ya tawazeni sahemi sihirini sa